Gastronomi zientzien fakultateko jatetxea martxan da. Ikasleek nola lan egiten duten ikustera etorri gara. Lehenin dugu konpota bat, eta baina egiten cake de cacao y chocolate. Yo hoy estoy en prelaborados, en pescados. El bacalao hemos hecho en lomos. Banatuta daude 14 taldetan. Talde batek egiteuna da hemen, komedorian kanpoko jentiei zerbitzua eman. Beste talde batek egiten du sukaldian, eskaria prestatu. Beste batek ogila eta postriak prestatu ditu. Eta azkenengoak gordinean dauden produktua tratatu, prestatu, gero sukaldatzeko. Hilabete eta bakoitzean gero rotatzeko. Bikoteka, gaude postre bakoitzean, ditugu bikote bakoitzak 2 o 3 postre. Con tu pareja haces una entrada o un segundo o el plato del día. Cada 3 días cambiamos. Entonces ya estuve en entradas, ya estuve en pescados, en carnes y ahora me toca plato del día. Aquí nahiagoet okindegian, nire pertsonalki gehiago gusta ez zaita baina. Lo que más me gusta son los postres. Me sorprendió lo mucho que me gustó Sala, o sea, estar como con la gente. Es lo que menos, cortar ajos y que los dedos te huelen a ajo todo el día. Cocinamos para la cafetería, o sea, lo probamos, pero no lo comemos nosotros. Gu probatzegu nola gatu anta ikusteko. Da izan kritikoa, nola da? Goxua, bai. Bueno, batzutan, oaindik berriak ega, así que batzutan oaindik gauzak ez ziasun dateatzen, baina. Rotazioak nola egiten dian, eta azkenien hau dana ikasteko denez, egiten duguna da mugatu etortzen den kanpoko jenten zenbakia ero kopurua. Horrela, eurok etortzen dian lehoko astetan, hartzen ditugu 20 pertsona bakarrik. Bigarren astean 30, hirugarrenean 40 eta laugarrenean 60. Eta gero berriz, rotazio hasiko litzake, berriz ikasle berriak, 20ekin, 30ekin, 40ekin eta horrela. Lehenengo aldia da etortzen garena. Eta ze bat hori zerate? Bezero batek esan zidalako, hemen ondo jaten zela eta modu honean ematen zutela gainera, eta horregatik etorri gara lehenengo aldiz probatzera. De vez en cuando, sobre todo cuando tenemos clase a la tarde o así, sí que venimos. ¿Y qué es lo que más te gusta? A mí plato del día, pero es más caro, entonces todos los días no se puede. Así que ensalada o así. Oraingoz, lehenengo platerakin gaude bakarrik eta janduguna ona dago. Oso goxoa bai. Zein da menua? Baratzuri zopa, eta bigarrena txipiroi batzuk hartu ditut. Nik arrozak, karakolakin eta konejoakin, ona zio. Cocinamos bien. Yo creo que para ser el primer año y primer mes de cocina, yo creo que está bastante bien. Borondate handiakin nahi dia lanian. Erakutsitzen diote nola jarri behar duten okila, nola saiatzetikan, eskobitikan, claro, eskola bada. Janariak itxura ona daukanez, guk ere hemen bazkalduko dugu. Hon egin!